ба наздикӣ бо мақсади омода намудани гузорише дар бораи деҳаи варзики ноҳияи Чуст ки ғолиби пурсишномаи Орион гардида буд, аз Самарқанд ба ҷониби Намангон ба сафар баромадем. дар ин сафари дуру дарози рафтуо ки дар маҷмӯъ масофаи зиёда аз 1800 километрро тай кардем, аҳли оила маро ҳамроҳӣ карданд. вилоятҳои Ҷизах, Сирдарё ва Тошкандро убур карда ба Ағбаи Қамчиқ расидем. роҳи ҳамвору равон, табиати зебо. дар ин Ағба шумо обанбори оҳангаронро мебинед ки хеле пуроб асту ба атроф салобати хоса мебахшад. ду нақб яъне туннелҳои на он қадар дарози Қамчиқ ва Резакро ҳам гузаштем. дар яке аз нуқтаҳои истироҳатии Ағба таваққуф карда хӯрок хӯрдем. кӯфтагии роҳ каме дур шуд ва боз сафарамонро давом додем. баъди чанд фурсат ниҳоят ба вилояти Намангон расидем. бинандагони азиз, сафари мо ба вилояти Намангон идома дорад. вақте ки мо ба даромадгоҳи ин вилоят расидем ба ноҳияи Поп, ба мо кӯдакон дар чорроҳае мана ин гуна фатирчаҳои хурд ҳадя карданд ва гуфтанд ки ин фатирҳо маҳсули бекфатир ном мавзеъ аст ва аз мо хоҳиш карданд ки ба ҳамин мавзеъ биёем ва инак мо ба онҳо ваъда дода будем ва ба ҳамин манзил, яъне ки ба бекфатир омадем ва инак ҳоло ҳаракат мекунем ҷараёни омода кардани ин фатирҳоро ба шумо нишон диҳем. мана мо модари ин кулчачаро ёфтем, ин фатирчаро гӯям агар дурӯғ намешавад. бинед ки ана инҷо фатирҳои калони зебо ва хушмазза омода карда мешудааст. бинед чӣ гуна аҷоиб. дӯстони азиз, мана мо пазандаи ин фатирҳоро ёфтем. ассалому алайкум ака. тоҷикча биласизми ё? Yaxshimisiz? Yaxshi. Hormang. Shu fatirlarni, chiroyli fatirlarni siz pishirdingizmi? Albatta. Bu fatirlar qanaqa tayyorlanadi shu haqida? Bular endi ichkarida ayollarimiz tayyorlab berishadi xamirlarni. Biz yopib pishirib beramiz. Kasbimiz shu. Biz shu ekan endi. Xudoga shukr, shuni orqasidan ancha. Demak, hunari bor odam xor bo'lmaydi deysiz. To'g'ri, xor bo'lmaydi. Charchamang, sog' bo'ling. Rahmat. Vaqti ki ba viloyati Namangon meoyed, az in fatirho chashidan va xaridanro faromush nakuned. рости гап инҷо бори аввал меоем, чун шунидем фестивали гулҳо оғоз шуда истодааст. рост ба маркази вилояти Намангон ба шаҳри Намангон равон гардидем. дар яке аз меҳмонхонаҳои шаҳр ҷойгир шудем. баъд фестивали гулҳоро як давр задем. ҳолосонитар оиди ин фестивал як гузориш ҳам дорем. рӯзи дигар баъди субҳона ҷониби деҳаи Варзик равон шудем. алисахон, роҳбалади хуби мо дар роҳ каме моро фаҳм дод. раҳ гум задем. охир мегӯянд ку сайр ҳам сайру саргардонӣ ҳам сайр. ва боз роҳамонро ёфта давом додем. ниҳоят ба Варзик расидем. бинандагони азиз, мухлисони гурӯҳи Орион, мана шукри худованд ки мо ба деҳаи Варзики ноҳияи Чусти вилояти Намангон омада расидем ва моро Варзик хушомадед, хушкелибсиз гӯён пешвоз гирифта истодааст ва гӯё ки табиат низ моро пазироӣ мекарда бошад. имрӯз борони маҳин дар Варзик дар Намангон борида истодааст. аз як ҷониб аз боридани борон, салқину тоза шудани ҳаво хурсанд шуда бошем, аз тарафи дигар аз ба наворбардории мо халал расонидани борон каме хафа ҳам шудем. алисахон моро бо локатсияе ки роҳбари боғчаи бачагонаи 54-уми ноҳияи Чуст, дӯсти маҷозию ҳамноми мо Дилрабо Муминова фиристода буданд, ба ин муассиса расонид. моро дар ин ҷо хеле хуб пазироӣ карданд. баъди хондани шеърҳо ин хурдтаракон барои мо рақси тоҷикиеро ҳам намоиш доданд. گلی انار لخملی تار بوی بخار خواهرکه
صفت معلومات رسانیدن جایز است که چنین مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی در دهه ورزیک 5 عدد را تشکیل می‌دهند که آنها برای شکلگیری ته‌کورسی تعلیم و تربیت نسل نورس سهم ارزنده دارند. مؤسسه تا مکتبی رقمی 54 سال 2020 از نو تعمیر شده. حالا در مؤسسه 180 نفر کودکان تعلیمی با زبان تاجیکی و ازبکی تعلیمی تربیت میگیرند. محفل های با زبان ازبکی، رقص، شахмат، منتال اریتمتیکا و بسیار محفل ها موجود است. سال 2025 با مکتب میانه عمومی 40 نفر کودکان را به صنف یکم تیار کرده خیر باغچه سلام مکتب تدبیر گذرانیدیم. در مؤسسه ما 40 نفر خادم کار میکنند. کارمندان از اینها 10 نفرشان معلومات عالی دارند، 5 نفرشان طایفه دوم دارند، 1 نفرشان سرتیفیکاتی معارفی ازبکستان گرفتگی. با اهل این مؤسسه خیر و خوش کرده وظیفه راهبردی را اکنون از علیسا بانو به دلربا بانو مومینова سپردیم و پساپیش به راه برآمدیم. باران یک ایست میبارید. راستی وقتی نیت سفری ورزی کردیم، یک نفر از دوستان روزنامه‌نگاری جوانمان گفت که برای به ورزی رفتن شما را میباید که سرحد 3 دولت را عبور کنید. یعنی از ازبکستان برآمده به قرقیزستان می‌درآیید، از قرقیزستان به تاجیکستان می‌گذرید و از تاجیکستان باز به ازبکستان می‌درآیید. و باز گفته بود که در آنجا قوه برق نیست، همراهتان چراغ هم گیرید. قریب که به این گفته ها باور کرده بودیم، ولی وقتی اینجا آمدیم ورزیک را نه دهه بلکه همچون شهرک پیدا کردیم. راستی آخر در هر دهه هم مرکز مدنیت وجود ندارد کو. خلاص به انا همین مرکز آمدیم. اینجا نیز ما را گروهی از مکتب بچگانی ورزی که با استادان منتظر بودند. بعد کمی شناسایی معلوممان گردید که اینها مکتب بچگانی فعالی صنف‌های تاجیکی مکتب رقمی 58 ناحیه چوست واقع در دهه ورزیک بودند. 100 جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و گشایش آرد دستی دای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه شاید از الله های مادر. گر شعری که سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته ساز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم است زین را 100 داستان برایت از یک جای مادر. من یک نفس نباشم به یاد ذات قدسش، از سر سپردگانم جانم فدای مادر. باید گفت که در دهه مذکور باز مکتب‌های تعلیمی همگانی رقمی 50، 60 و 13 هم فعالیت دارند که در آنها نیز صنف‌های تاجیکی بوده است. بغیر از این در دهه یک مکتب مخصوصی به فن‌های تاریخ و حقوق اختصاصانیده شده هم فعالیت دارد. در میانی کوهساران با نوایی آبشاران، با صفایی چشم ساران، با سرودی باد و باران، با درودی نوبهاران. جان عطا کردی مرا، جان عطا کردی و خود را کاستی. روز شب خواه در سری گهوان ایمن، مادری من مادری غمخوار ایمن، مادری من مادری بیچاره ایمن. زمین و آسمان من توی مادر، توی مادر. جهان بیکران من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که به رحمی و به مهریست بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. چو شعری رودکی زیباست، چو موسیقی فرح افزاست، در عالم از همه شیرین زبانی مادری ماست. زبانی نظم پرحکمت، زبانی دولت و ملت، زی اجدادان برای ما بود آن بهترین ثروت. و آن چون کامران گشتیم، چون عینی نکته‌دان گشتیم، در علم و صنعت و اعجاز به دنیا داستان گشتیم. ایا مادر مداری من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی، نقش کرد چشمه شعر سرودم، زیبر سرچشمه داری من تو بودی. مهربان ای مادری زحمت کشم، از کلامت باری معنا میکشم، سرفرازی کرد از بخت و نگاه، مهر دادن بر دل و پراتشم. مردم ورزیک از قدیم به علم و معرفت شوقی بی اندازه داشتند.
дар ин деҳа таваллуд шуда ба камол расидани шахсони маъруфу машҳуре ки шумо аксҳояшонро инҷо мебинед худ далели гуфтаҳои болост. дар байни деҳоти атрофи Туз калонтаринаш деҳаи мост. онро ҳалқаи боғу бӯстонҳо иҳота кардааст. дар миёнҷои деҳа як теппаи баланд, дар болои теппа як қалъаи кӯҳнае воқеъ шудааст. агар ба болои қалъа баромада нигоҳ кунед, мебинед ки аз он ҷо якчанд кӯчаю тангкӯчаҳо ба назар мерасанд. ин порча аз асари машҳури ёддоштии Соти Муллозода субҳи ҷавонӣ мо оварда шудааст. Соти Муллозода соли 1911 1 сентябр дар деҳаи Варзики ноҳияи ҷусти вилояти Намангон ҷумҳурии O'zbekiston ба дунё омадааст. аз Соти Муллозода ба насли наврасон бисёр асарҳои таърихӣ ба мерос мондааст. аз ҷумла беҳтарин ҳикояи марги Ҳофиз, беҳтарин қиссаи ривояти Суғдӣ, беҳтарин романи таърихии Восе, Фирдавсӣ барои насли наврасон боқӣ мондааст. деҳаи мо яке аз деҳаҳои қадимӣ ва бостонӣ буда, дар ин деҳаи мо бисёр шахсони бузург баромадаанд. аз ҷумла нависандаи бузурги адабиёти муосири тоҷик, драматург, тарҷимон, нависандаи моҳир Соти Муллозода дар деҳаи мо аз деҳаи мо баромадаанд. мо бо ин нависандаи машҳури деҳаи худамон фахру ифтихор мекунем. تا توانی داستان را گم مکن، داستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. در سالهای خوانشی 2024 2023 2025 از زبان تاجیکی و ادبیات تاجیکی در المپیاد ناحیه و ولایت جایهای فخرناک گرفتم و در آینده علمی خودم را با مستحکم کرده در آینده صاحب کسب ژورنالیست شده به وطن ما خدمت میکنم. дар воқеъ оиди ин марказ ҳам аз собиқ роҳбари он маълумотҳо гирифтем. чизи дигар пеш аз пешкашатон гардонидани ин суҳбат мехостем ки нисбати гуфтори ҳамсуҳбатони варзикии мо чандон сахтгирӣ накунед. некбин бошед, зеро дар Варзик мардуми тоҷику ӯзбек ҳамшафат зиндагии хушудӯстона доранд ва дар натиҷа лаҳҷаи варзикиён мисли санъати муламма, яъне ширу шакар бо ҳам омехта шудааст ки ин ҳолати табиист барои забон. ин 1962 сол аз тарафи колхозчиҳо пӯшташудагӣ бидагӣ. баъд 2019 сол дастура дарорда шуда 2020 сол март наврӯз моҳашанда шуда шудагӣ. карвони O'zbekiston ҳар ма омада истод. ҳозирам холи рӯзаш не ки як ҳафта ба дутта нефтигинда тадбир мешуд. 2 километр тепа Қирғизистон ҳаст. Қирғизистон ҳай, Тоҷикистон ҳай, мана O'zbekiston ҳалқи ҳамин се авлод мегӯем. доимӣ мана 8 сол ва 6 моҳина ва дутта тадбир гузаронда мешуд. барои дӯсти халқи хизмат мекунад ҳамин клуб. назар ба маълумотҳои дастрас гардидаамон дар деҳаи Варзик зиёда аз 20,000 нафар аҳолӣ истиқомат дошта, ин деҳаи бузург ба 5 маҳалла тақсим шудааст ки онҳо чунин номҳо доранд: маҳаллаи Янбичак, маҳаллаи Қалъаи Боло, Қалъаи Поён, Билол ва Майдон. мардуми деҳа асосан бо чорводорӣ, зироатпарварӣ, ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ шуғл меварзанд. дар бораи таърихи Варзик ва маънои номи он аз калонсолони деҳа пурсон шудем. Варзиги номаш ҳамин хел ки варз баланде, зик кичкина. яъне ҳозир ман сари қалъа мегӯем, ана менҷанда сари қалъа мегӯем. ҳамиша як вақто кичкинака хушки ҷобаги майдони хурде ки ба баланди ҷогир шудагии маъношам дорад. забони форсӣ, эронӣ форсӣ де. сони аз ҳамин ҷодан ҳамба сари қалъа мегӯд. ина сари қалъанда одамҳо мошуданд ки поинтара қалъа пӯштагӣ, қалъаи Поён.
mahalleyi bo'limigid varzigidan varziga sariqalar nisbatan gitti shudagi mujoho bo'lo poying gitti shudagi chorraha va jogir shudagi de varzik qo'qon chatqal xitoy toshkent chorrahanda jogir hamun uchun madaniyatda juda baland bagi asl peşten ham hozir ham mana men xudoma ishdagi joy qudashanda 6 ta buzurg odam qo'ya qabrashonam bidagi alloma hobidagi mana yakkumashon ham sariqal amugin jogir shudagi boboy zoti bobarakatilla mugin va kas aspeshtan nihod ilma dodashudagi odam bagi sonra boboy buzurg bugun shayx isomiddin vali mugun oxun buva sudur eshon mugun said qosim domlo najmiddin qori mana men xel allomaho juda bisyor bidak varziganda mana vafat davomchi sotim lozada shuma juda nazmidam ton mana matluba dadabayeva mana tojikiston xalq artisti imomlar rahmoni xudashon spurdan dastshon бар назикинда дар деҳату дӯкони китобфурӯшӣ мавҷуд буда дар онҳо дар баробари дигар китобҳо маҳсули эҷоди варзикиёнро ҳам пайдо карда метавонед. ана тавре мебинед ба мо муаллифи якчанд адад китобу рисолаҳо Назирҷон Эргашев китобҳои худро ҳадя мекунанд. Ин таърихшиноси маъруф дар бораи таърихи варзик ва варзикиён ҷовидон ном рисолае ҳам навиштааст. деҳаи варзик таърихи 3000 сола дорад. дар асри биринҷи дар ин ҷо зиндагӣ кардани одамҳо дар осорхонаҳои шаҳри қоғанду намангон далелҳои бисёр бозёфтҳои бисёр мавҷуданд. асли мардуми варзик ин суғдиёнанд. онҳо қариб 3-4 сол пеш барои обод кардан барои ба ҳамин тарафҳо омада дар ҳамин ҷоҳо дар заминҳои киштубоб зиндагиро сар кардан. асосан чихеле ки муаллим гуфтанд маркази деҳа ман ин қалъаи теппа будаги сари қалъа як хусусияти ин мардум аз он иборат будаги ки дар фасли зимистон ҳама дар атрофи ҳамин қалъа ҷамъ мешудаги зимистон мегузарондаги тобистон ҳама дар атрофи деҳа боғ роҳҳои буданд. онҳо рафта дар он ҷо бо киштикор бо деҳқонӣ машғул шуда гашта меомаданд. ба мо маълум аст ки ислом яке аз дини ислом на ин ки як дини мубин балки он яке аз паҳнкунандагони маърифат умуми башарӣ буд. бинобар ин баробари даромадани ислом илму маърифат дар ин ҷо хеле инкишоф меёбад ва баробари ҳамин масҷидҳо дар назди масҷидҳо мактабҳои ибтидоӣ гӯя мешавад. сони дар маркази деҳа дар ҳамин таги сари қалъа мадраса ҳам мавҷуд буд. баробари инкишофи ҳаракати ҷадидон дар ин ҷо ҳам як қисм одамҳо барои илму маърифат омӯзондани илмҳои замонавӣ ҳаракат мекунанд. он ҷойҳои таърихиеро ки ҳамсӯҳбатони мо номбар карданд наворбардорӣ кардем. бояд гуфт ки ин мавзеъ сари қалъа буда нигарони таъмиру тармим аст. умедворем мутасаддиён зудтар пайи ободии он мекӯшанду ин мавзеъ ба варзик боз шукӯҳи тоза мебахшад. ин ҷой бошад масҷиди кӯҳна ва мазори Охунбобо аст. варзикиён ин ҷоро ҳамчун зиёратгоҳ эҳтиром мекунанд. мо низ зиёрат карда тиловати қуръон намудем. ана ин бино масҷиди навбунёди деҳа аст ки ба номи Охунбобо номгузорӣ шудааст. чун ба ин ҷо расидем вақти хӯроки нисфирӯзӣ ҳам шуд ва роҳбаладони моро ба як чойхонаи хӯрокҳои миллии деҳа ки Оқсарой ном дошту ба наздикӣ кушода шуда буд таклиф карданд. таъкид намуданд ки дасти одамизод гул аст, зеро чанде пеш ин ҷойҳо як мавзеи партову назарногире буд. имрӯз бошад чунин зебою назаррабо гардидааст. мо бо соҳибкоре ки ба ин кор даст задааст низ дар суҳбат шудем. мана ҳамин ҷо ҷои чи партов буд 25-30 сол партов буд. ҳаминҷа мо ҳамин хел обод карда ҳамин сохтумоне карда дар миёни 3 сола кора даровардем. инҷа ба как монад ҳам савой ҳам ресторан хизмат мекунад. ҳама 20-25 хел хӯрокворӣ ҳастанд. марҳамат бетон даврзада аз ҳама ҷо омадод аст. аз хитойҳо омадоз меҳмонҳо. баъди тановули хӯроки нисфирӯзӣ ки таъби хурдтарин аъзои гурӯҳи мо писарчам Дониёрҷон болида шуд, корамонро идома додем. ба назди чашмае омадем ки хеле оби хуштаъм дошт ва мардуми чашма оби онро бо нияти шифо ҳам менӯшиданд. мо ҳам бо нияти шифо нӯши ҷон кардем. роҳбаладони мо гуфтанд ки ин қабил чашмаҳо дар деҳа бисёранд ки оби онҳо дар қадим тавассути қубурҳои Сафол ва Қамиш аз чашмаҳои кӯҳӣ оварда шудаанд.
خلاص آن روز در یک فرصتی کوتاه ما ورزیک آن را برای خود کشف کردیم. صمیمیت، مهمان نوازی، خاکساری، ساده گفتاری، مهر و محبت که خاصی مردم دهات است، ورزیکی آن را نیز بیگانه نیست. دل می‌خواست باز زیادتر اینجا باشیم، تمامی گوشه و کناری ورزیک را طی کنیم، با مردم صمیمیش بیشتر صحبت ها کنیم، ولی افسوس فرصت کوتاه بود و ما را راهی دور و درازی بازگشت انتظار با یک جهان تأثیرات خوش این زمینی باستانی را ترک کردیم. او باشد ما را راهی سفید گویان گسلانید. فضای ساکن و آرام و قلبی سرشاری مهری مردم این موضع را از این لانه های لک ها که خیلی در جایی پست و به خاندان مردم نزدیک ساخته شده است نیز پی بردن ممکن است. در بازگشت سری راه به بازاری ناحیه چوست در آمدیم و رسته کارت ها را که از نمونه هنرهای مردمی این موضع است دریافت نمودیم. دوستان عزیز، مردم چوست را همه ما از روی هنرهایشان میشناسیم. در اینجا هنرهای ملی و قدیمی تا حال ارج گذاشته می شود و شما در قفای من کارتسازهای مشهور چوست را میبینید و این بازاری کارتهای چوست است. مرحمت به نزدیک می رویم و ما حالا یک فرمایش می دهیم، بعد از آن کارت را خریداری می کنیم. اینجا نمودهای گوناگونی کارت ها را دریافت کرده می توانید. دسته یکی از شاخ آهو ساخته شده باشد، از آن دیگر از شاخ بوزی کوهی. برای ساختن یکی فلزات قیمت بها استفاده شده باشد، دیگری از فلزات خیلی به قوت عبارت است. برای خاطره سرپرستی کلی برنامه دیرکتوری جمعیتی دارای مسئولیت محدودی سمرقند سنتکنیک بسته از کارت ها را خریداری کردند. سودا هم پخت. به بالای کارت ها نام کارخانه کندکاری کرده شد: سمرقند سنتکنیک. انتخابی خوب و عمیق. برای اعتبار و طریق تارنامه ها ما را در این سفر همراهی نمودن به شما مخلصان عزیز آریان نیز منتداری اظهار می نماییم. ای همزمان، ای همزبان، با اهل آریان بمان.